Umama waseSnake Park uzizwe edangele ngendlela umthetho osebenza ngayo ngemuva kokuba owesilisa osolwa ngokudlwengula amadodakazi akhe amabili, omunye oneminyaka emihlanu kanomunye iyi-11 ubudala, ededelwe ngebheyili. Lo mzali okhungathekile igama lakhe lingeke lidalulwe ngenxa yezokuphepha uthi kumzwisa ubuhlungu ukwazi ukuthi umsolwa uzulazule emgaqweni njengoba esabhekene nalesi simo esibuhlungu. Umdlwenguli osolwa ngokudlwengula indodana yowesilisa obethanana nomama wamantombazanyana cishe iminyaka eyisikhombisa. Ekuqaleni kwalonyaka umzali wamantombazanana amabini aneminyaka eli-11 noneminyaka emihlanu waphumela ubala ebalisa ngesehlo sokudlwengulwa kwabantwana bakhe. Lo mzali xa kungoku ubalisa ngohambo lwakhe ukusukela ngoko ejongene nalentlungu nendlela athi uxheleke ngayo emva kokuba umrhanelwa efumene ibheyile. Andinayo into endinoyikhomenta ngoba ibheyile ndinabantwana abayi-2 abarishwayo mara ibheyile. So Friday ndiya ecourt nabantwana. Kubuhlungu ne kuba ngabantwana bam. Qha ke ndiyanyamezela ngoba into nayiseyenzekile yenzekile. Kunzima kona kunzima mara ndirayithi ngoba ayikho into endizayenza. So njengoba ndisitsho uba Friday ndiya ecourt ndizova ecourt ukuthi kwenzakalayo. Iziko iPorgiso Foundation elixhasa lo mzali kuhambo lwakhe lokulwela ubulungisa lithi inyathelo lokunika umrhanelwa ibheyile ayibobulungisa kuba loo nto itsho ukuba kusaza kuphinda kubekho amanye amaxhoba. Abantwana i-safety yabo they're no longer the same as before. The whole thing yenzakala, they're no longer safe. Now the perpetrator is out, ngebheyile 10,000 rand. Roaming on the streets nabantwana bazobonana. So i-safety ayikho as a community, so you're pleading ukuthi court at least ithathe lo muntu lona trial ngaphakathi until the case iphela. If I'm found guilty, ahlale lapha belonga khona. Sifailekile kakhulu, especially our system has failed us a lot. Every day we're dealing with case of rape, case okubulala, but yet i-government yethu isakwazi ukupha abantu abenze lento lezi ibail. How can you give someone ibail oyenze lento lena uthazophila nami kanjani or usazo continue what he did before? So we feel as a community sifailele kakhulu. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka eSnake Park.